Рафаэль, Диляра. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за высокое доверие, оказанное мне и Артуру работать на вашей свадьбе. Мои дорогие, я сейчас не преувеличивала, я просто хочу вам сказать. На свадьбе, работать на свадьбе таких людей, как вы, таких семей, как ваши, для меня было большой честью и радостью. Я благодарю вас от всего сердца за высокое доверие от души и потрясающее гостеприимство. Спасибо вам большое. Очень легко и приятно было с вами сегодня работать. Время пролетело незаметно. Я вас люблю, и вы в моем сердце. Олеса, я очень надеюсь на то, что хотя бы кунакка шақырмасаңыздар, хотя бы туды малай, туды қыз, тағын бір малай туды, тағын бір қыз деп yazып жібересіз хотя бы WhatsApp-тан или контактан, ладно? Мен сізді шынды яраттым, сіз шынды ақыллы, ескерткіш бол. Яш кішілер мені сұқпандырғыш, субханалла, көз тимесін сізге балақайларым, бәхітлі болыңыз, от души, бәхітлі болыңыз, ладно? Бір-біріңізді соқлап шында. Кіштір-міштір яшайбыз енді, ладно? Ауыр шоқларда алайынды, төзімлік керек әзірек. Фаэль, сенің есен-сау қойтқаныңды күтеміз, балақайым, есен-сау қойт, ладно? Бітірімізді сені yoratабыз, күтеміз сені. Жігіттерге сәлем айтады бізді. Бек зор рахмет сені. Hürmetli konaklar, әтенілер дәуінейіз. Достарым, моторларым, бек зор рахмет сізге. Поддержка үшін, позитив үшін бек зор рахмет сізге. Ұзақ яшайыңыз, бәхітлі болыңыз. Ескерткіш балаларым сүйгеніңіз үшін тағы бір мәртебе бек зор рахмет сізге.